Pemirsa ring sejeroning mikelengin Hari Air Sedunia warsene mangkin, sawetara Yohana mewah krama istri, rauh ring acara indik pengupaya ngelola toya bersih, sane mepetitis, water and gender. Pikeling Hari Air Sedunia, sani kemargiang warsani mangkin, ngulengang, indik membuatnya nih penyarengan krama istri, penyandang disabilitas, sauyuana nih, sejeroning ngelola gena witing toyo sani ngelantur, ring acara inucap para pemilet, kaptiang sideng resepang indik ngelola toyo, ngawit saking sumbernya nih, kantos ring pelayanan air minum, lianan punike, para pemilet talerau langsung ke Brown Kaptering, miwa gena witing toyo mumbul, antum nyelain langsung gena Wignin Toyo tur pengelolaannya nih. Direktur Utama Perumda Tirta Hita Buleleng, Imade Lestariana Mausang, parikrama inucap pinake pengawit, sajeroning nincapang rasa iling krama, indik membuatnya nih, ngemit kewentenan Wignin Toyo sani ngelantur. Kita mengharapkan ada peningkatan peran daripada kaum perempuan dan remaja untuk bisa secara inklusif melaksanakan upaya-upaya untuk pembangunan air yang berkelanjutan. Dane taler nugasang, indik membuatnya nih penyarengan samian baga krama, pemekasnya nih krama istri, penyandang disabilitas Miwa Yoano, sejeroning ngemit kewentanan gena Witning Toyo bersih, saning lantur, ring buleleng. Yasri Yuli, Bali TV.